Mukuru mwana rito ntokire antwitirikia uria waithukirwe nja kwawe na gutigwo oragi na nogoketwe na aruanja ya mututigi netariritie ogwa bura bari na buku mana na pithukiro yejire yatigire kinya mwekuru wawe na ngurario bakiaria mathikone antu banja baugiete ogwa bao bumanetie na uria timuthuganirwa kinyomo orekirwa mpene onde uberio chunkoni ni bwetite na mbere ni bakuria na ande mabisa bokaria kuthithio chunkoni bwagiri na gwikira mpene antu baria ene kureta gikuo kia mwendo wao. Nyuma ya mukuru ukiria antoitirikia kwithukiro wake emoji nturia mwero ngundu tariki 12 cha mweri wa iri na utigiro auragitwe wamwe na mwekuru uria bari eno emoji no utigiro ari gwatini bonene baki ugima bake bamwire nyuma yake kinyawe kuringangwa abonene indi ntugo ya muthe irio kiria kunogokagwa antura weno ya mwero ngundu eta manti onde etabwea warira ana abake na babakuga kioto ikithingatirwe na gutigira ithe na kuona kioto oge ake na barabara thiro nyamububu bakuyuchirwa matagaria kuma babe twaru tutia kuma tariki 12 mweri wele iturayona rubaro kwitikirwo tumuthika turuita na ko DCI na itura ibatwirire baina evidence kwana na batwire i postmortem baretere na itura banenkere ukitwetere tuti family kuona antu bara babwithiri gitendo kira bawikirwa mpene na tuwe kuyukwo nikenda batiacokere mantu ya uringi koro cietu no ciena kieba no twi no bua no nto investigations ni kuendelea no te mtu romba wikirwa mpene kwau twi family itukuria mantu ya yala kisho na mpwe muno kenda mantu ya yomba kuthira na kenda tumenya mantu ya bara babwithirie mantu ya ni ari kubakinyithua batu family ekiria mwanka thai ba DCI ba utwetia mantu ya report postmortem ba twira ya report ya twiro ri bakomba kwekira mpene ba bwithite kitendo kiu ko wende tukagwo no tire aki ba tu turi antu be turi bakuma turi asia turi na ba mse na kinya bangi bantu na ba family kinya maandamano tukabwithia mwanka twone mse twakona aki baba wetu utotire yuwa totiete yote kawaida na atika baba wetu kuri kintu tuinya kinda wakane tu muntu kana theta muntu lakini kintu yetu riaretie turene yetu batu taya ndu bonde ba no magia na baki tutekona inya toro kuma nduga twethe gitendo kiu twaringiro thimu na gitendo gatendegete themu anusu mukwita theijere gitendo kiu atenderwe kionyama ke kworwa na indobio tumia silaha nondo na soka baba wetu ngoromba yeke yonekane tukoragwo na akia tutungo tutemenya kuria muciasi nya muntu nya mucinogero tura nyanja ati utuko kumenya the next nuru kwa thro ke fatilinta toi inde ni romba ngoromba tone aki tutetheru ni anene bondo mbo tutethia tumenye kona aki muse wago iba koromba nkoroki unaweza kusaidisha kama unaweza unajua ni ushahidi yote ile uweze kujitokeza na uweze kutusaidia ndipo tukaweza kujua na kutoa jambo kama hili lisitokee tena katika kijiji yetu. Batwe as a family kinyake thito kuurukia mse ito kuurukia baba wetu turua twatia nerua ito watu nteto yi kende ikinyanira mwisho mami yetu no mwana ke mwanka thai aike kana ora mumenyera mwanka rede arike ICU na kwiro kinya yaka kinya kesi weka manto yawe yawe takindi theoreti bakua kwi masininge bombo mwikira mo modernize kamo more powerful kiria are kirimbere mwankari wende mbere ciongo isingite muno kiuria nkankiromba ire romba kinya kethani banyuma kinya bakomba kuingilia no baingilia mu kimanto tetheri manto ambirwe muntu katucoki nkatho sana kinya ringi no ntubwa kinya antu betu bara batutetherie tukirikana inya political leaders tuibera inya batutetherie kimanto ya weekend kuma mwero ngundu Gebe North Putan Class Chabari.